Press Club of Karbi Anglong DPCKE amhang ke thek arni katalon lapen first D10 Inter Press Club Tournament ang tengkiti ke patrupon. Hongkam adong saulong tiron arong along tathan rong kerkakupon. Dipuru Samson Singh Inti Memorial Park at hengno along APL Chelsea atumpen Samson Singh Inti amhang ke thek arni talon pon. Ahutoli ahawar along interaction program ame CEM Dr. Tudiram rong hangka chetong dun. Non-beer tang tonpen arjik tha. Lason se 16 non-ngomati constituency ke parloja semet pet ahutuli along interaction program amai kiteng pon. Bangso amai long mei jepehem pupon laki EM retest ing hi ahin pensi mei jepehem pupon. Bangso amai alohi aman pen ke chetong dun laki Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member CEM Dr. Tudiram rong hang lapen Harokhat MLA Dorsing rong hang lapen Dipu MLA Bida Singh Ingleng lapen EM MAC atum stami chetong dun si alir acham pidun thu lapen bangso amai long bangsuri hini amuluk atum chetong dun si May RDP dun. Lapen adon ten sita ration card long pon et pupusi pachini pon lapen non therepo achiklopen polotang teni litum Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen towards America selam pon pangcheng pon puputa than pachini pon lapen ahutuli ahwar along Karbi ahim tun pisitami kim rang pon puputa rat atheng no rong hang asang hopen than pon. Bangso amai long rong rup along pipi ma kido kawe lapen osomara toma phani school padun ber nang chipusi than pon lapen ahutuli ahwar abangke ahoy adui along sidolo nagaw lapen hosai district along sidodonlo lasi ahutuli arot atum sitami CEM Dr. Tuliram rong hang aphan pinpor alo sitami pipa jirdun bangso pinpor alo along ki jongpon laki kacheleng atowar lapen ki jon alang nang pirang chipusi bangso pinpor alo along sitami ki jongpadopon. Hawar ke hat pendan kilobirta long bamon rong phar news tech report pay news এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে সুখে কোনে আমি যিবিলাকৰ ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আঁচনিবিলাকক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেইটো পৰামৰ্শ দিছে যে অকল ডিফু চহৰ উন্নয়নমূলক কাম হ'লে নহ'ব যে বেলেগ বেলেগৰ সমষ্টিত গৈ যিবিলাকৰ পিছপৰা গাঁৱবিলাকত তাৰ উন্নয়নমূলকৰ আঁচনিবিলাকৰ যাতে লৈ যোৱা স্বাৰ্থত চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা বিনামূলীয়া আঁচনি বহুতো আছে ধৰক বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আয়ুষ্মান ভাৰত জৰিয়তে 5 লাখৰ বছৰত সেইটো দিয়া হয় সেই কাৰ্ডৰ জৰিয়তে তাৰে উপৰিও ৰেচন কাৰ্ড যিবিলাকৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখা পৰিয়ালবিলাকৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ এই ৰেচন কাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো যোগাযোগ নকৰে গতিকে আমি গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ টীমটো যিমানখিনি অফিচাৰ্ছ আছে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফিচাৰ্ছ DC SP সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰ্ছবিলাক আহি কাৰ্বি আংলঙৰ ছেক্ৰেটাৰিয়েটটো এতিয়াতো লৈ আনি যিবিলাকৰ ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ আমি পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ইয়াত আহিছোঁ আৰু বেলেগ কাৰ্যসূচী নাই এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙত 26টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে আমি উন্নয়নমূলকৰ কামবিলাকক লৈ যাব স্বাৰ্থত আঁচনিবিলাকক আমি সেই কাৰ্যসূচীত আমি কৰিছোঁ ছাৰ বিশেষকৈ 300 ভোট আছে আৰু বিতা সিং ইংলেণ্ড বিধায়ক ডাঙৰীয়াও কৈছে যে তেওঁ CM থাকিতেও কেতিয়া অহা নাই আপোনাৰ নেতৃত্বতে প্ৰথম আহিছে এই যে ভোটৰ কথালৈ আমাৰ অহা নাই আমাৰ জিতু গোস্বামী যে ইয়াত ব্ৰহ্মপুৰ বিধায়ক পোৱা নিচিনা ভোটৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে অহা নাই আমি ইয়াত যিবিলাকৰ এটা ভোটত মূল্য একে বা লাখৰ ভোটৰ মূল্য একে গতিকে সেইবিলাকৰ এৰিয়া যে মানুহবিলাক বসবাস কৰি আছে তাৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থতে আমি আহিছোঁ
Ningkam pendala daga kisu tuwar ave lang ave education system ave labenge medical ave lasolong nali से पिनी के नीली फान के आर्नी में पिक आसन से नीली से ठेकलों लो के नीली ता केंकाम के चजोर के कार्बी नेरा बसो तुम हाँ पेने सोन केरा पकलांग ठेगी मैंने पेने राप ठेगी मैंने ऐसे पेने इंगा के ने के माथा लासो टेंग पेन सिता मेलो पिनी सिया में के हाय टीम कार्बी इंगलों ke hoy alang ni doktor tuliram longhang alang ni fan kichuning ripen dak ni fan dak hawaran ke bang ke ni ngarong pingang la perat akemang fan to son se ke pachun ji fan bang ke ni to chingwai chingsai polo la pen pinpura lo ta rata pipono la se la soteng pen pachun ponwek ji puksi alang ni taning jelo alang ni kining jelo pute ke pachun ke kadu beta Nijang Karbi long larong along ri arlo hongkram adong sarlong tiron arong along thang achikloni phoinar kep thelang arni than rong ker klipon bangso than rong ker kli along deuri aman pen se kar klipon akhai sar im tiron lipson rong phar lapen joy sing intia tum chirap chito pen mesen pen rong ker klipon lo hadak deuri lapen rong sar the atum pen nangki thandon ateng purote bomod bokan tamiet lapen chethok jejer ateng pulote rong abang anso se chingthor alang puta nang thandon Ili Karbi honghari atom ke thang achikloni phai pho arni si rongker arni hot ponlo sita daksar long teron arong along ke kasik sak dokok ajoi ni si ni phainer kep arni si arklidun ronglo lasan si obikimia tuma phanta ke thok ke jor chawli dun pen aninkan bang ta ke klar pon ver che phan si ake hai joy sing inti pen choni riponlo sar long teron arong along kado kawe donner kep do lapen rongker along kado kawe rat bang pharoi sira bang phokep amuluk chetong dun pen than rongker mesen pen arklipon longlo Dong kamukam penan kilo Abirta Sanjeev Inti News Tech Report Pay News. Ang ni phoinar kep thelang arni size sport complex mil pho dipu along pho angdeng district press club of Karbi anglong DPCKA amhang ke thek arni ketalon pon lapen DPCKA penchepatir pipon si kedam thang ni phai trok arni pen pangcheng pon si patumi thang ner kep arni first angdeng T10 inter press club tournament angdeng kiti ki pathu sitami padopon Lasan si first angdeng T10 inter press club tournament angdeng kiti ki pathu pon hini aterang lake district press club of Karbi anglong DPCKA lapen pholoni press club PPC angbong pensi pathu pon lo bangso angdeng kiti ke pathu pon along pholoni press club atum ke thek muchot ajok pholoni press club atum wicket narkep pen chepahai pon detlo lapen bangso first angdeng inter press club tournament along man of the match lake Jackson Crew PPC si chepalong pon lo lapen man of the tournament lake Waisong terang DPCKA pen si chepalong pon lo lapen labangso first angdeng inter press club tournament angdeng kiti along alui aman pen ke chetong dun lake long sim teron lapen ke thekiding atum si tami chetong dun pen pho angdeng DPCKA amahan ke theketalon lapen first angdeng inter press club tournament angdeng kiti ki pathu pachon pon lo Hawar ke hat penan kilo Abirta long bamon rong phar News Tech Report Pay News Samson Singh inti laki inut khay apan kaching hon pik abang mate longri longpat ekewan pi abang khay longri longpat ajok apan kachi pi abang lasi ong dong amulit atum kai tating ni un e son si patumi laki pharo isirak reke thom Samson Singh inti amhang ke thek arni ke chok ahut APL Chelsea asongja posongja pi atum pen ru Samson Singh inti Memorial Park athengno ning arong pen mahang ke thek arni talon pon Bangso amai long aluhi aman pen ke chitong dun kongchun bang sarkiri rong phar don mei phu Rajesh Diso rap kongchun bang sang pirita krom sapi lapen penang an ong dung aral tom chitong dun mai along Samson Singh inti akai lamo chethan pon lapen Samson Singh inti amen pen kek sedaming than pon si mai mesen pen pajut pon Pholoni penang kilo Abirta Drubabe News Tech Report Pay News Para